turabasuje izina rya Yesu Kristo. Tunasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Turahaguruka imbere y'Imana. Tusimama mbele ya Mungu. Abasomyi b'ibise badusomere Wasomaji wakikaribisha igitabo cya Yona, igice cya mbere, sura ya kwanza, umurongo wa mbere kugeza ku wa 12. watafikisha kwa sheria 12. Yona igice cya mbere, Yona kipindi cha kwanza, umurongo wa mbere shairi wa kwanza kugeza ku wa 12 hadi 12. Undi ari Amen. Amen. Jambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitai. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitai riramubwira riti, haguruka uje i Nineve, wa murwa munini, umuburire, kuko ibyaha byabo birundanyije bikagera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi, ahanga ahunge Uwiteka, amanukana i Yopa, abona inguge ija i Tarushishi, maze atanga ihoro aja mu nguge ngo ajane n'abandi i Tarushishi, ahunge Uwiteka. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inguge yenda kumeneka, abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye, ibintu bari batwaye mu nguge babijugunya mu nyanja ngo boroheshe inguge. Ariko Yona yari mu nguge hasi cyane, aryamye yisinziriye. Nuko umutware w'inguge abaza aho ari, aramusubiza ati, wabaye ute wa munyabitotsi we? Byuka utakire Imana yawe, hari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke. Bose baravugana bati, nimuze dufinde tumenye utumye duterwa n'ibi byago. Nuko barafindura ubufindo bwerekana Yona. Baherako baramubaza bati, tubwire utumye dutezwa ibi byago. Ukora murimo ki? Uraturuka he? Uri wo mu kihe gihugu? Uri bwoko ki? Arabasubiza ati, ndi Umuheburayo nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru, yaremye inyanja n'ubutaka. Maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi, baramubaza bati, ibyo ukoze ibi ni ibiki? Ko abo bagabo bari bamenye ko ahunze Uwiteka, kuko yari abibabwiye. Amen. Amen. Undi nadusomere itangiriro, Kitabu cha Mwanzo cya 2 2 umurongo wa 15
shairi ya 15 kugeza ku wa 17 hadi 17. tangiriro ibice bibiri umurongo wa 15 turasoma Uwiteka Imana ajyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti mu giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bimenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyemo no gupfa uzapfa. turicara Kaka umusore nadusomera ibice 8 ile msomaji atasomea kipindi cha 8 adusomere ibice 2 sura 2 umurongo wa 14 shairi ya 14 hariya ku bice bibiri umurongo wa 14 2 shairi ya 14. Asoma amazina ya Yesu Kristo. Undi witwa Idekeru niwe uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Uwa kane witwa Efurate. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo mu Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Amen. 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 Nene data Jonas Ndugu John ataongoza ombi. Yesu Kristo tukwegereye nk'abana bawe, bakunda abana, buri muntu yegera ameza kugira ngo bamuhe agapura imbere ye, maze bagakikiza ababyeyi babo bagakurikirana uko bari kurya, bakareba abafite apeti n'abatayifite, bigatuma banezezwa no kubona abana bicajwe no kurya. Niko ijuru naryo rinezerewe ribonye ukuntu bashiki banjye bicaye na bene data kugira ngo dukore mu biryo by'ubugingo. Ibyo turya rero byo bidutunga ku meza by'ibirayi n'ibishyimbo biba byamaze gupfa, nta buzima bifite, nta n'umuzuko ubirimo, ariko urya ijambo ryawe ugabura ubugingo burimo. Nubwo yaba yarapfuye azongera abeho. Mw'iri jambo harimo imbaraga, mw'iri jambo harimo amavuta, mw'iri jambo harimo amababa, mw'iri jambo udakomeye arakomera, mw'iri jambo harimo uruti rw'umugongo. Iyo ubyukije umuntu ntabwo umubyutsa kugira ngo yinanure asubire mu buriri, ahubwo iyo umubyukije uramubwira uti byuka urye kandi wongere unywe, kuko urugendo ruracyagukomereye. Bene data nabo bakanguwe no kurya, bashiki banjye bakanguwe no kurya, basabiye apeti mu izina rya Yesu Kristo. Imana iduhereze gukoraguramo kandi no gusahuranwa, kuko ibyo kurya byo birimo imbaraga zizatuma tuzamuka. Nta warenga iki kirere atariye, nk'uko umuntu atafata isuka ngo arimbure ikibingo agihinge abone agaragaza umubyizi atariye, niko n'uru rugendo n'ubwo abariye, ijuru n'ijya abariye, kunesha n'uko abariye, intambwe duteraniye abariye, abakeneye ibyo kurya bibasabiye mu izina rya Yesu Kristo. Umugaragu wawe muha umugisha akirambura Bibiliya, akanwa ke ugaha umugisha, maze akivuga havemo ibitunga ubu bwoko. Ndabizi iyo umuntu yarwaye ntabwo ashobora kurya, ndabizi umuntu afite ibibazo arya nta apeti afite. Wa mana we, mwaba basera ufite ikibazo kirangize, mwaba bafurere ufite uburwayi burangize, maze duterane tuzi yuko twese turi bazima. Hari imyuka mibi itera abana b'Imana, iyo turi kurya nabo bakaza bagaterana hamwe natwe, kuko byanditswe ngo abana b'Imana bateranye na Satani araterana. Iyo myuka mibi iri kuzerera rero yo kudusubiza mu rugo tuyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye ijuru kugira ngo ritubere maso, maze mw'ibi byo kurya waje wese afite inzara atahe ahaze,
karibu umwuka wera ubitangiriro n'iherezo bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye kubasuzana none Tukiweza kuwasalimu mu tena izina ry'umwami wacu kwa Yesu jina la Yesu Kristo. Kristo. Ni izina ritarambirana kuvuga, Jina ambayo halichokeshe ni izina ridateye ikimwaro. jina ambayo halete haya, Iryo zina ni izina ryiza jina nzuri, kandi ni izina ry'igikundiro, jina ya thamani sana, ni izina ridutera umunezero. jina linatuletea Muri furaha. iryo zina turakira, Ndani ya ile jina muri iryo zina tubona imbaraga, ndani ya ile jina muri iryo zina duhabwa amavuta. tunapewa mafuta Kurivuga no kurikunda na kulipenda, bidutera umunezero. kuletea furaha. Ni izina ryiza. Jina nzuri. Ejo twari turi ahangaha, Jana tulikuwa hapa twari turi kumva amagambo y'Imana, kwa tukisikia maneno ya Mungu, twumvaga kugendana n'Imana. kwa tunasikia kutembea pamoja na Mungu, Twasanze kugendana n'Imana ari byiza kutembea pamoja na Mungu kandi ari iby'ingenzi pia ni ya muhimu sana, kandi ari iby'igikundiro, ni ya thamani, kuko bitera uburame, maana inaleta kuishi, bigatera umunezero, inaleta furaha, kandi bigatera n'umubyibuho. inaleta Kandi wagendana n'Imana kutembea pamoja na ukaba Mungu utandukanye n'ugendana n'abantu. tofauti na ule Urashobora kugendana n'abantu, unaweza kutembea pamoja na wagendana wanadamu, n'umuntu kutembea naye ntiwandure ibyiza bye, hautapata ahubwo ukandura ibibi bye. mabaya yake. Ariko iyo uri hamwe n'Imana Kama unakuwa pamoja na Mungu, ukagendana n'Imana kutembea pamoja naye, uhorana umunezero. aishi pamoja na furaha. Twumvise yuko Tulisikia kwamba iyo wagendanye n'Imana kama unatembea pamoja na Mungu iragushima, inakusifia, yamara kugushima kusifia ikakongera imyaka y'uburabe bwawe, inakuongezea miaka ya kudumu. igikurikiyeho Kifuatacho ikakwimura inakuhamisha ukagenda udapfuye. na kwenda bila kufariki. Ni iby'umunezero mwinshi Ya cyane, furaha nyingi sana, byari byiza cyane. ilikuwa vizuri. Kugendana n'Imana bijya bitandukanye no kugendana n'abantu, Kutembea pamoja na wanadamu, kuko ushobora kugendana n'abantu unaweza kutembea pamoja na wanadamu umunsi umwe, iminsi ibiri, siku moja, siku igihe mbili, cyagera bakakuvuga nabi. Afrika wanaanza kusema. Ushobora kugendana n'abantu Kutembea pamoja na igihe wanadamu, cyagera bakakwanduza ibibi byabo. Ariko icyo nari ndi kubasabira nilikuwa nawaombea muri uyu munsi ni ukugendana n'Imana. Kugendana n'Imana ni byiza cyane. Hari agatabo nasomye ku munsi w'ejo, Kuna kitabu ambacho nilisoma umuhanuzi jana. ari kuvuga ati, Nabii anasema eti nugendana n'imbwa ukitembea pamoja na mbwa ku iherezo kwa mwisho izagusiga ibirongwe. itakupaka vidonda wala vidudu vyake. Nugendana na imbwa Ukitembea pamoja na ku mbwa iherezo kwa mwisho izagutera imbaragasi. itakuletea vidudu Umuhanuzi ari kubivuga, Nabii avuga anasema ati vile. mbwira Nabii uwo mugendana unatembea pamoja nanjye naye, nkubwire nitakwambia vile uko icyamabera b'Imana, laiti watakatifu wa Mungu tukagendana n'Imana. tembea pamoja na Mungu. Biteye umunezero, Naleta furaha, biranejeje. nafurahisha sana. Umwanya bari mutoya, Alikuwa mfupi, tuba dufite n'ibyo gusoma, tunakuwa na mambo ya ariko kusoma, akanya tugenda lakini tubicaga. muda tunaifupisha. Ari n'uyu munsi birahari, Hata na leo viko ariko ndi kubona amasaha yagiye, naona saa zimeyoyoma, zibaye 3:37. imekuwa saa 3:37. Reka twihutire mu magambo y'uyu Wacha munsi, tuharakishie kwa maneno ya leo, tubishamaguze vuba vuba. tukamate upesi. Dusomye amagambo yo mu bitabo bibiri, Tunasoma maneno ya vitabu mu viwili, itangiriro Mwanzo, dusoma no mu gitabo cya Yona. tunasoma na kitabu cha Yona. Ziriya nkuru zombi Ile habari zote mbili zijya guhura. ziko karibu kufanana. Hariya mu itangiriro, Pale kwa mwanzo Uwiteka ni amagambo yabwiye abatubanjirije. Bwana Mungu ni maneno aliwaambia wale watu waliotutangulia. Mu gitabo cya Yona nawe Kitabu cha Yona nacho hivyo
nawe yaganiriye n'Imana. Bariya abantu bombi baganiriye n'Imana. Wote wawili waliongea na Mungu. Mwasomye hariya mu itangiriro, Soma huko kwa mwanzo. Uwiteka yaganirije Adamu na Hawa. Bariya abantu bombi bumvise amagambo y'Imana. Wawili waliwasikia maneno ya Mungu. Yona nawe mbere yuko bamutuma, mbele wamutumane ni ntabwo ari umuntu waje, sio mtu alikuja, Imana niyo yize. peke yake alifika. Mwabyumvise? Mmebisikia biriya bintu noneho ile vitu amagambo rimwe na rimwe hari igihe mara na mara abasomyi nibo cyangwa se abahagarara hano nibo babizi. Wale wasimamao hapa ni wale wanajua. Hari igihe cyo utegura inshinga, kuna wakati unatafuta kiini, ukabona yenda hari igihe cyo iri buvurunganya abantu, unaona labda itafarakanisha watu, ukagira ngo wenda ni umuntu uri kuvuga, na vijile labda ni mtu anaongea. Twakagombye kuvuga ku muntu hunze mu maso y'Uwiteka. Tungaliweza kusema kwa maka leo kimbia nibyo ibyo nabyo birumvikana. Twakagombye kuvuga ku ngorane ziterwa no kutumvira Uwiteka. Ibyo nabyo birumvikana, nabyo si ibyacu. Ariko mureke uyu munsi umutwe w'aya magambo tuwite uruhererekane rufite inkomoko. Ni uruhererekane ufite inkomoko. Sinzi ab'icyongereza uko babyita. Sijui kama Wacyongereza watabita jina gani. Icyongereza cyinshi hano. Nani anajua Kiingereza nyingi sana? Icyongereza hagira umuntu bidusobanurira. Ndani ya Kiingereza uruhererekane murorongo rufite inkomoko ambaye inakuwa na msingi. Baha ikizamini abazi Icyongereza. Wale nyinyi mnaiwa Kiingereza ndawapa mtihani. Ngiye kubibasobanurira tafuta kwa tafsiri kugira ngo mubyumve neza. Msikie vema. Iyo umwarimu kama mwalimu yigishije yigishije Didasi, kumfundisha Didasi nawe yigisha kumfundisha mwingine, bikagenda bigafata undi, kwa mwingine bikagenda bigafata kwa inone. Fika kwa ile kitu. Ariko uwabitangije ninde? Nada alianzisha ni Didasi. Ubwo ni rwo ruhererekane. Hiyo ndio mrorongo ya kufuatana. Rufite inkomoko. Ina msingi kwenye ilitoka. Kuvuga ngo ni uruhererekane rufite inkomoko ambayo inakuwa na msingi. Rufite inkomoko inayokuwa na msingi. Ibi bintu byabaye, hii vitu ambavyo vimekuwa aho byaje na mahali vilitoka. Ni ukuvuga ngo kusema kwamba uyu muntu Didasi afite abana, anaye watoto, ariko abana b'abana babo, watoto wao. Nabyumvise? Umesikia? Iyo bari kureba base, wakati wanaona wa baba zao, bahita bamenya yuko wanasema wao se baba yake alitoka. Ariko uyu mugabo huyu nabyumvise? Muri kumva urwo ruhererekane? Aho rero ni mu itangiriro. Pale ni mwanzo. Mu itangiriro kwa mwanzo abatubanza waliyetutangulia baganiriye n'Imana. Imana irabaganiriza, ibahereza n'umupaka, akawapa na mpaka, ibashyiriraho urubibi, ibashyiriraho urupangu, ibereka icyiza, ibereka n'ikibi. Lakini barenga urupangu, wakavuka mpaka. Bamaze kurenga urupangu, wakavuka mpaka, barahana, wakaadhibiwa. Ibyo bihano biragenda, ile gazabu iliendelea ikasonga mbele. Ubitekereje imyaka byafashe, imyaka bilikamata, imyaka mingi sana. Ibi byatugezeho, ile ndio ilitufikia. Nirwo ruhererekane, ndio murorongo. Nabyumvise? Umebisikia? Niba hari ibihano bihari, kama kuna adhabu yenye kuwa leo, byatangiye kubatubanjirije, kale kwa wale walitangulia. Muri kubyumva? Kugira ngo mubyumve rero vuba vuba tubica amaguzi, kugira ngo nyine amasaha nayo tuyihutane,
twe gutaha ntacyo twumvise. Sirudi bila kusikia kitu. Ruriya ruhererekane Ile mlolongo sasa, ibyiza babwiwe mazuri walioambiliwa byarakomeje ilisonga mbele hadi bisimbuka ibisekuru ikavuka n'ibisekuru vizazi na vizazi, biragenda ngibi bitugezeho, ikafika hapa kwetu leo, tubyicayemo. tunakaa ndani yake. Ibihano bahamwe Adhabu walipewa byavuye kwa Adamu birakomeza ikaendelea, bitugezeho imefika leo kwetu. nibyo twicayemo. Ndio ngene tunakaa ndani, mimi na ninyi. muri kubyumva, Nilisikia ubwo ni rwo ruhererekane mlolongo wale abatubanjirije walitangulia batwandije. ambayo walituambukiza, Hari n'urundi ruhererekane na ingine mlolongo ambayo ingine. hari umugabo umwe wabibonye utyo, Kuna mwanaume mmoja aravuga ati aba bantu banjye bazazimangatana, watafutika, nibagenda bazabura wakikwenda ibyaha bizababira. dhambi zitawameza. Aravuga ati ngiye Akasema kubapfira. mimi natafuta kuwakufia, Aravuga ati ndashaka kubapfira. ya kwamba ninawakufia. Aremera aratesa, Akakubali, akatesa, aremera arakubita, akakubali, aremera arakonga, aremera baramumwaza, aremera baramumanika, aremera arahambwa, aremera arazuba. Niyo mpamvu uyu munsi njye nawe twicaye aha ngaha. Kumva uruhererekane rwiza, ni ukuvuga ngo niba twicaye aha ngaha dufite umugabo tubikesha, nimwamfasha tukamukomera amashyi. Yagize neza, alitenda vizuri sana, yadukoreye bije ikomeye, alitufanyizia matwa, yaduteguriye alituangalia umushinga ukomeye. matwa, Arabitekereza aravuga ati akavifikiri, akasema kwamba ninajya ku musaraba kama siende msalabani, Kabagema ntazabona, Kabagema hatapatikana, nintapfa kama sifariki Venusi azapfurwa, Venusi atakufa mbaya, ninajya ku kama musaraba siende msalabani, ngo bankubite inkoni, apige fimbo hari na abazazikubita wengi watazipigwa, ndetse bagahura pia n'ibibazo. watakutana shida. Iyo Mana yabikoze. Dusubire inyuma gatoya, Kirudi nyuma kidogo, tujye ku rundi ruhererekane. twende kwengine mlolongo. Ariho tugiye kwinjira nanone. Hapo tunatafuta kuingia Icyo gice cyo turakirangije, ile kipindi, tunaimaliza muribuka kandi twabirangije kwamba byose. tumevimaliza vyote. Tujye ku ruhererekane Twende rw'umugabo kumlolongo witwa kwa mwanaume aitwaye Yona. Yona. Yona yaganijwe n'Imana, Yona aliongeleshwa na Mungu. ni ukuvuga ngo twamwita nka pasiteri, sibyo? Tunaweza kumuita kama pastor. Nibyo, Ni kweli, pasitoro pastor utumwe kujya kubwiriza ambaye abantu. ametumiwa kwenda kuhubiri, Siko bimeze, si kama vile viko ariko wiyumvishije amejisikia ijwi aganira n'Imana bwite. anaongea na Mungu peke yake, Aravuga ati sinjyayo, akasema sitakwenda, ntabwo njyayo, sitakwenda, ntabwo njyayo, sitakwenda, ntabwo njyayo. sitakwenda. Afashe amafaranga Alikamata pesa ye bwite, yake binafsi, ahita akatisha yihuse. akakata tiketi ya haraka. Imana ari imutumye, Mungu ndiye anamtumana. aragiye, aragenda, nta nubwo yafashe umwanya aukamata muda w'abantu basanzwe. wa watu wa kawaida. Yaragiye afata Yeye alienda wa mwanya wo bita special, akaenda wo bita VIP, wa mwanya ukomeye, ambayo ya muhimu aho abantu batapfa kugera. wale manadamu Hahandi haba hari nk'igitanda, kunakuwa kama kipango, hahandi wicara, pale unakaa, ibyo kurya biri imbere yawe, TV iri imbere yawe, ibintu byose, kompiyuta, ibintu byose biri imbere yawe. Aragenda bariho yicara. akakaa hapo. Bibiliya iravuze ngo Biblia anasema kwamba arasinzira, akasinzia. ati kano kinagitsinze. Hichi nilikishinda kabisa. Wagitsinze? Ulikishinda kweli? Imana iravuga ati Mungu ndakwera, akasema nitakuonyesha.
kikwereka, itakuonyesha. fasha ubwato, Kashika marikebu, irabuzunguje. Bibiliya iri kuvuga ngo uko iminota yagendaga iri gushira niko ingorane zarushagaho kwiyongera, ni speed ikarushaho kwiyongera, bakajya bibona hejuru. anajiona juu. Bigeze aho abo mu itorero abari bari muri ubwo bwato, Kanisa ilikuwa ndani ya Yesu. abari muri iyo asambure Ndio walikuwa ndani ya ile kanisa. nabyumvise, Walisikia. bahita bavuga bati Wakasema eti sasa tubigire dute? tufanye nini? Buri wese yikuremo ibimuremye, Kila yeyote ajivue mambo inayomlemea. buri wese yikuremo ibimuremereye, turebe yuko twakira iki cyaha. Kuna gazamu, Hari ingorane zijya ziba kuna shida inakuwa zihereye ku bantu kuanzia bisinzira, kwa wanadamu zajya kutugeraho walienda kutufikia zikaba ari ingorane zikomeye cyane, kwa shida kandi ba nyiri kuzitera wenye kuzileta bisinzira. Hari ibibazo tujya duhura nabyo, shida tunakutana nazo, ba nyirabyo ile bisinziriye, shida wanasinzia ariko bikagenda bikatugeraho, wanaenda kutufikia tugahura n'ibibazo, tukarwana, tugakubitana, tugafatana mu mashati, ariko ba nyirabyo bisinziriye. wenyewe wanasinzia. Baragiye Wakaenda bataye ibyabo byose, bahombye walipata ubutunzi bwinshi cyane, mali nyingi sana. bigera igihe cyo bakuramo ibintu byose, ubwato busigara. Abari baguze iby'amamiliyoni by'amadolari, Milioni ya madolari abari bamaze imyaka mu butumwa, miaka ndani ya ujumbe bahita bibona ko ari bazeri, ona sufuri, bahita batangira no kwicuza. Ibi bintu byose nazanye, ibi bintu byose narunze, leo nilitundika humu ndani, reka mbijukure. wacha nilitupe. Ndi kubona mesaje yabaye nabi, Ujumbe imekuwa mbaya, ariko ba nyiri lakini kuzana wenye ibibazo kuleta ile shida barisinze, wanafilalia huko, ndetse nta n'icyo bibata. hawajali na kitu. Umugabo aragiye arasinzira, Mwanaume akaenda kasinzia, ndetse n'ingorane zihari, na shida zenye kuwa banangira umutima, wote wakafunga moyo, batitaye nuko abantu bari jali na watu kama wanakufa, batitaye no ku bibazo jali na kwa shida zenye kuwa biratera ubwo bwato, kabisa, ile batitaye no ku ngorane, batitaye no ku rupfu rw'abo bantu, ya watu banangira umutima. wakajifunga moyo, Aragenda akaenda ajya kwicara hariya hasi. akaenda kukaa huko chini. Iravuze ngo Biblia anasema eti arasinzira, akasinzia. kandi niwe nyirabayazana, Yeye kusababisha ile shida, azi ikibazo yateye, anayo shida lilete, ariko akagenda agasinzira. lakini anaenda nasinzia. Arasinzira, Akasinzia usingizi nyingi, bigera igihe cy'urusaku rumugeraho, na fujo vikamfikia, bigera igihe cyo ikafika wakati abadashinzwe n'imirimo, wasiohusika na kazi, badashinzwe no gukontorora ubwato, bamanuka bamugeraho, shuka wanakukuta huko. bajya baca amarenga. Nyamara hariya hari umuntu, Hata mifano kule kuko hariya hari umuntu nyirabayazana, tumeja kusimamisha hari umuntu wisinziriye. Turi gusenga twenyine, turi kurwana twenyine, sisi peke, ariko hariya hari lakini umuntu, kuna mtu uriya muntu arabizi byose, anajua mambo yote, ariko we yari Yesu. lakini yeye anajisingilia tu. Bibiliya iravuze ngo Biblia inasema eti wari nyiri ubwo bwato alikuwa mwenye ile merikebu, aragenda, akaenda. aramubwira ntabwo uzi ibyabaye. Haujue mambo yamekuwa Ati ni ibiki? ni vitu gani, Kandi arabiza azi icyo pia anajua chenye alifanya. umutima w'uri Moyo wao ufite ikibazo cy'abantu shida wao batumviriza ijwi ry'Imana, ntibumvire ijwi ry'umutima, bakagera ubwo babwirwa n'abantu.
abandi nabo bakanga na wanadamu wanamwambia lakini hajasikia. Hari umuntu ushobora kumarana icyaha, Kuna mtu anaweza kumaliza na dhambi miaka moja, imyaka ibiri, miaka mbili, imyaka itatu, imyaka ine, acicayeho pe, anaikalia ile dhambi, aziritse umutima, anafunga moyo, nta n'icyo bimutwara, hajali na kitu, nta n'icyabaye. hakuna kitu kimekuwa. Imana iturinde umutima. Mungu atupe moyo kama yule. Aragiye Akaenda akakaa, aragona akati, akasinzia tu, amaze gukata igitotsi amekata usingizi, baramukangura, wakamwamusha. abona ibitero ni we Naona bizi, mavamizi kubera yamemfikia. ko ikintu cyose Sababu kila kitu chochote ushobora gukora uzi ngo ntabwo cyagirira ingaruka bagenzi bawe, ntabwo kirakugarukira, kandi arikunda kikugeraho, wowe nyirabayazana kirakugeraho, nuteza ikibazo iteka ryose kizakugeraho, nutera ingorane iteka ryose zizakugeraho. Baramubwira bati, wakamwambia eti ibi bibazo hizi shida Ntabwo zote ubizi. hauzijue ngo basi, rirava jue hakuna. ngo njyewe ngo ndi umwere. Mimi ni mtakatifu. Ararahira arakuza, Akaapa, bagera igihe cyo gupfa. wakafika wakati wa Uri kumva umutima umeze utyo, basi, unasikia ile moyo kweli, umutima ukomeye, moyo kama jiwe. bagera igihe cyo gupfira, Wakati wakafanya kula, yanze kwihana, yumvise ijwi ry'Imana, aliposikia sauti ya Mungu, yanze kwihana, abantu bamubwiye, akimwambia bagera igihe cyo gupfa. mpaka kufanya kula. Ubufindo bumufashe, Kula ilipomshika, abonye mesaje zimugezeho z'ibyo yavuze, mambo alifanya niho atangiye kwihana. ni pale anaanza kutubu. Imitima imeze Haya moyo kama vile ngo ni ukuri kose, ntabwo ari ngewe wavuze ibi ngibi, ngo nimushaka kumva ngo ni ukuri ngo bari kumeza, anisemea bongo, uzanira ijwi, tukuletee sauti. basigaye babeshyira ngo ni AI yabikoze. Yeye alifanya. Umugabo witwa AI yararenga, Naomba pale yeye umuntu akajya agakora ibintu amefanya mambo kadhaa. bepfa agashyiraho ngo ni AI. Yeye Ubwo si ububandiko simaandi kabisa. arangije, Kisha maliza, baba baramubwira, wakamwambia eti ntabwo ari wowe wabikoze, hii si wewe ulifanya hivi basi, ntabwo ari njye pe. sio mimi kabisa. Arakutura, Akaleta bageze ku ntambwe ya kabiri, alipofika hatua ya icyo tugiye pili, gukora, tugiye sasa ambayo gupfira. tutafanya, tunafuta kufanya kula. Ubufindo uwo turafata Mwenye kula itakushika, turamuhana, tutampa malipizi. araguma ari inange. Akaendelea kufunga moyo. Nigeze mbona Niliwahi kuona umufurere ndugu yakoze icyaha, aliyotenda dhambi. nasomye aya magambo anyibutsa uwo mufurere. Nilisoma maneno haya, Byageze igihe cy'amatora, itorero ryaramushyizemo icyizere, kanisa limeweka matumaini, bakora amatora kuko bayakoraga buri mwaka. walifanya uchaguzi kwamba walikuwa wanaifanya kila mwaka. Ni Butare, Ni Butare huko, igihe bageze igihe cyo gutora, wakati wanafika wakati wa kuchagua, baramutora, akamchagua. ari umusobanuzi usobanura imbere, Alikuwa mtafsiri wa kutafsiri mbele. itorero riramushima, Kanisa likamsifia, bashima kumutorera mu Rwanda. wakamchagulia Mu Rwanda. kuwa waziri. Uwayezo wa kanisa Bari bamwizeye, walikuwa na bamufitiye icyizere walikuwa na gikomeye. matumaini kwake. Arareba aravuga ati, Akaona nyamara ati sasa ibi bintu nyifatwa, nikishikwa, barangije gutora, wakishamaliza baturambitseho kuchagua, ibiganza, tuweka vitanga juu yetu, zahura n'ibibazo. takutana shida kubwa. Naho yari yarateye inda, Kumbe alikuwa ameshika atera inda umukobwa w'umuririmbyi, yari umuririmbyi ari n'umwatonezi. Igihe hari hashize yari afite inda y'amezi 7, alikuwa na mimba miezi 7. aragenda arababwira ngo Akaenda akawaambia eti nakoze icyaha, nilifanya dhambi, muntore, msinichague, nakoze icyaha. nilifanya dhambi. Rukumva umutima umeze utyo, Nasikia moyo wa vile
baramubwira bati wakamwambia eti uko wanze kubivuga ukimara kubikora ulikataa kuisema wakati ulianguka ndani, ntabwo turakubabarira, hatutakusamehe. n'uwo mwabikoranye Na yule ambaye mlifanya pamoja, ntabwo turamubabarira, hatutamsamehe. bagiye gukora kuri uwo Mwantoneza reka nanga mfite Sina mimba. ariko Nyamugabo yaratari umugore yarataramenya yuko umugabo Anajua kwamba ntabwo afite kuzimbesha. sina mimba, ananisaidia bongo. Nirava ntayo Wewe unakolea sina mimba. ati wikwirirwa utube Usitudanganye, uko na mimba. dore n'igihanga nyirabayazana nibo watubwiye. Kwenye kusababisha ni yeye ametuambia. Imani turinde imitima imeze Moyo kama ile. kugera kuri finali. Fika kwa mwisho. Umufurere baramusoma, Ndugu wakamwondoa ibaze kugeza mu mezi arindwi miezi 7, umutima umeze wakoze icyaha. haimuonyeshe kwamba alitenda dhambi. Niba muntu harimo imitima imeze, Kama huku kuko mioyo ya pili, nta mwuka wera uzicara. kuna Roho Mtakatifu atashuka. Umwuka wera ntabwo yicarana Roho n'imitima Mtakatifu imeze. hawezi kukaa pamoja na Niba Mungu. ushaka kugendana n'Imana, Kutembea pamoja na Mungu, ikuremo ibyo bintu. ondoa ile vitu. Babwije ukuri, ndabyibuka nari umwana mutoya, mtoto mdogo. nkimara kwizera Wakati nilimaliza kuamini, nari nzi yuko nta najua muntu kwamba hakuna mtu ushobora kwicarana anaweza icyaha kukaa umunsi pamoja wose. dhambi siku yote. Buri wese Kila yumvaga yeyote alikuwa anasikia yahora kwamba imbere y'Imana kwa mbele ya neza. Mungu akiwa Buri furahi. wese akumva yajya mu gashyamba agasenga, buri wese yagera imbere y'Imana agapfukama agasenga. Ariko kubona umuntu waje gupfukama hano, Piga magoti hapa mbele, abantu bose bahita batangira kuvuga, wote wanaanza kusema uriya muntu wagiye ule gupfukama, mtu alienda kupiga magoti hapa, uriya yakoze ibyaha, alifanya dhambi ya kandi we umutima we ashaka akili na kwikira. moyo Ibyo anatafuta byatumye imitima y'abantu yinangira. acha moyo wote nafunga. Kubona umuntu upfukama ahangaha naho yaba aje mu masengesho Kama napenda biragoye. maombi. Uruhererekane Mlolongo tugiye kubirangiza. tafuta kuimaliza. Saa ile zimewasili. Sayo ntajya ahagarara, Saa azo hazisimame. nayo ngiye kuvuga ibindi. Nilikuwa nahitaji kusema na ingine. Reka nihutire kwa runo ruhererekane. Wacha nihanikishie kwa hii mlolongo. Igihe Abisirayeli Wakati wana wa Israeli bari bagiye gutera Ayi, wataka kuvamia Ai, Uwiteka yabwiye Yosuwa Bwana Mungu akamwambia Yoshua ati bwira Abisirayeli awaambie wana wa ko Israeli tugiye gutera wao Ayi. wataenda kuvamia Ai. Turabisoma muri Yosuwa Soma ariya ku katika bice kitabu cha birindwi Yoshua sura 7 uhereye ku murongo wa mbere kuanzia shairi wa turakomeza. kwanza utaendelea. Baragiye arababwira ati mujye Walienda gutera. muende kuvamia. Babonye ingabo ari nyinshi baravuga bati muzigabane. Mzipunguze majeshi. Aho tugiye gutera hari abantu Wewe bake tunaweza kuvamia, kuna watu wengi. bari babasuzuguye cyane, Walikuwa wamemzawa. kandi Uwiteka yari yabasezeranije yuko wahahidi bazarwana bagatsinda kandi bakanesha. pia wanapata ushindi. Baragiye Wakaenda bagiye kwa kariya gasozi kwa ile ka Ayi. mlima Ai. Bibiliya iri kuvuga Biblia ngo nasema eti harimo umugabo witwa kwa mwanaume Akani, aitwaye Akani. kandi n'umufurere w'umugabo Akani ni ndugu muasi mbaya. yarenze ku itegeko, Alivuka sheria, aragenda. akaenda Bibiliya iravuze ngo akunda ibintu byabo, akaenda vitu vyao. yakuye ku zahabu Alianguka kwa agwa ku dhahabu, butunzi kwa bwinshi, mali nyingi kandi sana. bayababwiye ngo ntihagire ikintu na kimwe Kuna bakora. kitu hakushika. Aragiye Akaenda arabifasha maze akamshika. ingaruka zabayeho Malipo pizi ambayo ntabwo alipata turabijyamo byinshi, hatutaendelea nayo ntabwo sana. turabijyamo byose kuko amasaha yaducitse. Saa zimetuponyoka. Akani akora ibyashimwe, Akagusa ku mambo arenga yaliyosulubishwa, ku itegeko. akavuka sheria. Ingaruka zagiye kubaho, Malipizi iliyopatikana, byageze igihe ilifika wakati nawe yanga kwemera, na akakataa kukubali. bituma
bituma bafata buri muryango wose, ikabidi bashike kila jamaa, bategura imiryango bari bufate, jamaa wakazishika, barayifata wakaishika, nawe bagera igihe cyo naye gusenga. ikafika wakati wakamfikia. Turi mu gihe abantu Tunafika wakati watu ubu bakeneye ubufindo, wanahitaji kula. turi mu gihe abantu Wakati wanadamu ubu bakeneye gufinda, wanahitaji kula, barafinda wakafanya kula. bya bifata Zambi kashika Akani abari habona kwiba. Akani akakubali kuonesha kwamba alifanya zambi. Umuntu batamubonye mu cyaha, Kama mtu akamkamata na zambi ntabwo ashobora kwiba, hawezi kutubu. kandi kera ntabwo ari uko. Lakini zamani haikuwa hivi. Kera ntabwo Zamani haikuwa hivi. batagufasha, Kama hawakushiki, ugize amahirwe au ntibagufasha, unapata bahati hawatakukamata, uragisinzira, au unasinzia na zambi, umwuka wera ntabwo azaza. Roho Mtakatifu hatakuja. Imana iturinde Mungu aduchunge umutima umeze utyo. moyo kama yule. Hari uruhererekane Kuna mlolongo twakubabwira, ambayo tulingelisema, ariko reka mbabwire, lakini acha niwaambie, hari n'urundi ruhererekane. kuna ingine mlolongo ambayo tungaliweza. Yona hano ni ukucagagura, turi kugenda tubicamo. tunaenda tukikatakata. Yona ntabwo twamuvuze, Yona hatukumsema hapo sana, ni bikeya, ni vichache, ni bikeya twavuze, ni vichache ambavyo tulisema, ariko lakini ushobora gukora icyaha unaweza kutenda dhambi uri umugabo ukiwa n'umugore, mwanaume na mwanamke, iherezo kikanaba uruhererekane. mwisho inakuwa mlolongo. Buno hari uruhererekane ruhari, Kuna mlolongo, umugabo mwanaume n'umugore na mwanamke bakarwana, bakarwanira iyo mu cyumba, wanapigania kule ndani ya chumba chao. ntabwo turi bubivugeho cyane, Hatutalisema bakagira ibyo bapfa iyo hirya, afya huko, bikazajya kuba uruhererekane inaenda ku kwa bana, mlolongo. abana akaba aribo babigwamo Watoto wao kandi batazi aho byari. hawajue kwenye manzo yao. Kuri iyi ntambara zose zijya zibaho mujya mubona, Vita zote ambazo unaona, ntabwo ari uko abakozi baba bataziganiriye, haiko kusema kwamba watumishi wakuzisema hapo, ntabwo ari uko baba bataziganiriye, kwamba watumishi ntabwo wakuzisema mufite abakozi b'injiji, hamuko na watumishi wajinga ni pana, abanyabwenge, ni wenye akili. baraganira iyo hirya, ariko nyirabayazana Chini mwenye nta na kimwe aba yitaye, hajali na kitu, aremeraga anakubali, ikinyamende anateganya meno yake. kayabuza abapfa simbitaye, Wale wanaofariki sijali nao, nubijyamo ukiingia ndani yake bizakwica, itakuua. nubijyamo bitakureba Kama havikuhusu bizakwica. Reka mbabwire, wacha niwaambie, abantu bose bari gutera intambara hirya no wote hino, wanaleta vita ngambo na muri ngambo, kujya mubibona, unaviona abantu bari gupfa watu umusubirizo, wanafariki kama nzige, ba nyiri kuzitera wenye kuzibasa baricaye baratuje nta cyabaye, wana salama, hawajali na kitu. bagaba ibitero umuturage agapfa bakarimbura imijyi n'imijyi, Hayo ariko ndio wanapata ba nyirabayazana lakini barijyana, wenye kuzileta wanakaa, ariko iherezo lakini kwa mwisho icyo uzakora chenye utafanya chochote kizakugarukira. utakurudia. Imana iturinde Mungu atuchunge uruhererekane. roho mbaya. Ndashimira Imana yuko Shukuru Mungu kwamba kuri twe twagize uruhererekane rwiza, roho nzuri tukabona umwami wacu Yesu Kristo Bwana wetu Yesu Kristo akaza akatugira ku musaraba, aenda Bwana wetu akaenda msalabani, akaducungura, akadukomboa, akadupfira, akadufilia, akaturaga. akatupa urithi. Uyu munsi tukaba dufite umurage mwiza, Nayo urithi nzuri iyabidukoreye ihabwa icyubahiro.
turabirangije Tunabimaliza. kucagagura Ni kubikatakata. amasaha yacu Saa make. zetu ni kidogo, ariko lakini tubiciyemo tunabikata tu, ariko nta kibazo. hakuna shida. Dufite abakozi b'Imana Tunaye watumishi wa Mungu bazatuganiriza kandi wataendelea, ndabakunda, ninawapenda, biraryoha. inakuwa Niyo tamu. magambo yari ari ku Ile ni mutima maneno yalikuwa wanjye. kwenye moyo wangu, Nubwo tutabona uko dusoma umuhanuzi, japo kuwa tupate jinsi Ariko- tupate kusoma nabii, ibyo turiye ile tunakula Uwiteka Bwana adukomerezemo, tumarishe nayo aturinde uruhererekane. chunga mlolongo mbaya, Icyaha cyose zambi yoyote gishobora kuba inayosababisha kuwa ingaruka. na marudilio mabaya. Nari kubabwira utuntu tw'ingero nyinshi. Ningewapa mambo ya Hari kiwango. uburyo ingorane zijya ziba mu muryango, Kuna jinsi shida zinakuwa katika jamaa, ukabona unaona urabyaye, unazaa ejo n'umwana wawe Shida nawe mtoto wako akabyara, anazaa, uri kumva, nasikia ejo n'uwe nawe naye akabyara, wake anazaa, kandi abo bana bose wale watoto wote badafite abagabo. hawana wanaume, Abo bana bose badafite wale bana, watoto wote hawana baba zao. uruhererekane Ile rwavuye mlolongo ilitoka wapi? yaruva kuri nyirabayazana. Natoka kwenye aliyesababisha. Iteka ryose Nene buri yoyote, kintu cyose kila kitu kijya kigira intanga, kinakuwa na hajya msingi, habaho isoko kuna chemchemu, hakabaho susi. kunakuwa chemchemu. Ntushobora kubona umuntu ari gutukana Akikufuru wengine ugire ngo ntabwo kaze, labda bifite aho byavuye. kuna mahali vilitoka. Nubona umuntu ari kwanga, Kuna mtu anachukia wengine, uruhererekane ni ile kuri mlolongo Satani. kwa ibilisi Hari aba ni kule. nari kubabwira kuri Kayini na Abeli, Ningeniwaambia kuhusu Kaini na umwe Abeli. yagize Mmoja uruhererekane, alikuwa na mlolongo mzuri na ndagira mwingine uruhererekane, akawa na mlolongo kandi mbaya. kugeza uyu munsi Mpaka wa leo bigenda bigira inaenda abo ikifanya bishyikiye, vyenye vinashika kubera mbaya, ko sababu ari bo babyakiriye, ni wale ambao kubera ko walipokea, sababu ari rwo ruhererekane ndio mlolongo bakiriye walipokea rwabageze. ambayo wafikia, Ndi kubabwira wakiwaongelesha eti uruhererekane, kwa mlolongo, uruhererekane, ile mlolongo ufite inkomoko. ina msingi kwenye ilitoka. Ntabwo baguhendahendera gukunda. Hapa wewe kubembelezea kupendana, Nubona bari ukiona kuguhendahendera wana kazi yako gukunda umuntu, kupenda mtu, ntabwo bizaba bikomeye. haitakuwa iko ndani yako. Ntibazaguhendahendera gukora ibyiza. Kubembelezea kutenda matendo Nubona mazuri. hari umuntu uri guhendahendera gukora ibyiza, nyabuna wakora ibyiza, nyabuna wakora Tenda ibyiza. hivi, tenda vizuri. Oya. Hapana, si yeye. Hari Kuna msingi kwenye hari ahantu mlolongo. yabivuga. Kuna kwenye alishota. Imana iturinde Mungu atuchunge uruhererekane. ile mlolongo mbaya. Niyo magambo twari turi kuganira. Tulikuwa tukiongea. Imana ibamuhe. Mungu